uvalo ngisukuma nokwesaba ngiphinde ngizijezise mina ngokuthi uma ngingasabonganga kuNkulunkulu ukumenywa kuJulayi ongaka ngiyophinde ngibonge nini noma futhi ngiyophinde ngibonge bani. Uma umkhokheli ekhuluma ngabantu abangazange bayobika kumkhokheli ukuthi basaJulayi ngomunye wabo, ngoba ngaphuma ekhaya ngingayi emhlanganweni, ngaphuma ngiyaka amaphumulo, kodwa ngithe ngisendleleni ngamenywa, ngathi ngisebhasini yala ngangiyakhona, hawu ngabona nkqi imali ethi omunye wabantu engiphila nabo ethi angizwa ukuthi ufuna ukuya kumdedela. Kodwa ngoba ngangiphume isosha kuthiwa alihlukani ne-uniform yalo, ngangiphume nginawo amabhayi amabili, nginawo umNazaretha, nginakho ukuthi makwenzeka ngithola abantu abaya kumdedele nami ngiyobajoyina. Ngempela kwenzeka. Pho angisabongi ngani. Banqale basezulwini asazi ukuthi njengoba sagcina simenywa, ngamenywa ngumuntu ozoya kumdedela, kodwa ngithe mangifika emhlanganweni nangangihleli nabo bathi hlala phansi, ayikho into ejahe ekhaya, uNkulunkulu mawulayo yonke into iphelele la. Ngagcina ngihlala amaviki amathathu wonke, ngalahlwa-ke kwelesine ngoba kwabe sekuvela isifo abafanele ukuthi ngibuye. Banqale basezulwini ngiyakhumbula ngeviki lokuqala enye inkosana or enye inhlansuthi ithi uthi ubaba wayo oyizalayo lapha ekhaya sizele izinto ezine, kodwa kulezi zinto ezine sizogezwa, okwesibili sizokwemukeliswa, okwesithathu sizohlolwa ukuhlolwa kwasezulwini. Banqale basezulwini uyayisho indaba yomuntu owayihlolwa, ukhuluma ngomakhokhoma eyathi inkosi ilanga kuye makhokhoma busisa inkonzo, wathi lo baba ngeke inkosi ezinomhlaba ngibusisa inkonzo ukhona. Kodwa kube kuyimi nawe sasiyogxuma sihlala. Banqale basezulwini uthi mayesekhulumeka le ndaba masifike emadolobheni, uthi omunye umama engihleli naye uqinisile lo muntu obekhuluma ngokuthestwa. Ngesikhathi senyanga yezulu kwake kwenzeka inkosi enkulu esephakame inyanga yezulu yakhipha omunye wobaba yathi sibanibani ake uhambe emadolobheni uyobheka ukuthi abantu bambenzani. Banqale basezulwini yahamba lo muntu oyaliwe, wahamba wathi mayefika wafika edokodweni, wafika mina nawe sibhizi sihleba umuntu othile, wadlula waya kwelinye wathola namanye bekhuluma ngeindaba zabo zasemhlabeni, bekhohliwe ukuthi bazokwenzani. Banqale basezulwini uthe mayiqhubeka nokuhamba kula madokodo wayibona le ndoda egqoke ijazi elimnyama iphethe udengeza, ngazi bayalazini abanye abantu udengeza, kodwa yinto bafaka kuyo umuthi wesiZulu, wayenqinda lo muntu ekhwifa enza zonke lezi zinto ezingafanele ngabe uyazenza. Wabuyela kwinkosi inyanga yezulu, mayefika enkosini ithi inkosi uboneni benzani abantu bami. Wathi lo baba nkosi ezinomhlaba abantu bakho shembe bayakuthanda. Kwamanye amadokodo mangifika nkosi ezinomhlaba bafundisana ukusina, mangidlulela kwamanye abanye bayathandaza, abanye bafundisana ukuhlabelela. Wonke umuntu inkosi ezinomhlaba kula madokodo uzindla ngawe, akekho okhuluma iy'ndaba zakhe zasemhlabeni. Wathi ubaba umuntu mumbe ngitshele ubonene emadokodweni. Wathi inkosi njengoba sengishilo abanye bayathandaza nkosi ezinomhlaba, abanye bayahlabelela, abanye bafundisana ukusina, akekho okuphumile emthethweni wakho. Ithi inkosi ezinomhlaba sibanibani ubusisiwe. Lena bekuyitest yasezulwini, wena uyabathanda abantu ngoba kube kwakuyimi nawe ngangiyogijima. Ithi inkosi ezinomhlaba ufuna ukungitshela ukuthi awumbonanga lo muntu obephethe ijazi enqinda ekhwifa enza zonke izinto lezi na? Uthi lo baba angimbonanga Nkosi yamakhosi. Uthi ubusisiwe ngoba vele kube kwakuyimi iyona nto ngangiyogijima ngize ngigaqa ngamadolo ngiyobikela inkosi ukuthi hayi inkosi liyabhubha emadokodweni. Ngoba thina amaNazaretha esikhathi samanje sijabuliswa isono somuntu. Ngijabulela ukuthi ngimbone umuntu esephutheni ebese ngigijima ngiyakumgcotshwa noma ngiyakumkhokheli ngithi buka phela
wenzani. Angithi mina lana sengizela ukuzogada ukuthi osibani benzani. Ebese ngigijima ngiyobatshela umgcotshwa ukuthi uyafika ngesabatha mubi kumgcotshwa. Ngona mina ngoba ngcwele. Kanti yayithi Inkosi uThixo akekho umuntu ongcwelela ekhaya. Ithi nawe susa ugongolo lisehlweni lakho uyeke ugongolo lomakhelwane wakho. Bangcwele basezulwini ngathi singafunda ukwazi ukuthi isono somuntu isono sakhe. Akayosetha ngoba ithi Inkosi kwesinye isikhathi niyagiya ngesono somuntu. Animazi mayesesekhosombeni ukuthi ukhulumani noThixo wakhe. Ngikhumbula enye incwadi engiyithanda obangcwele iyintombi ezilishumi eyefundwa umuntu okwazi ukufunda kahle ethe ezinye zalezi ntombi zaziyiziwula kwezisihlanu. Ezisihlanu futhi zayihlakaniphile kulezi ntombi. Ngiyakhumbula ofunda kahle kule ncwadi kaMateyu ezothi lezi ntombi zazimenyiwe emthimbeni kuzofika umkhwenyana kodwa zingazi ukuthi uzofika sikhatsini. Ngiyakhumbula lezi ezinhlanu ezayihlakaniphile zahlala nezibani zazo sinamafutha. Kodwa kulezi ezinhlanu zahlala amafutha ayibani zazo sinamafutha. Zayitshela lezi ezinye ukuthi hayibo hambani niyothenga amafutha ngoba anisazi isikhathi sokufika komyeni. Hayi zethi sijika zozela zalala. Kodwa phakathi kobusuku lamemeza izwi lathi nangu umkhwenyana nangu umyeni usefikile phumani niyomhlangabeza. Zaphuma intombi lezi kodwa lezi eziyiwule ezinhlanu zase zithi kulezi ezihlakaniphile hayibo sikhathazeleni amafutha kwawenu thina besozela silele ibani zethu zicimile azinawo amafutha. Ngabe wena esathi isibani besinawo yini amafutha kulo July? Ngabe wena ubulindile yini na? Ngoba ukulinda kwalezi ntombi kwakuyiwa amafutha. Okungenzeka wena uyitshela ukuthi mangayanga emhlanganweni awuzulinda uzodla yonke into engafuneka ngabe uyayidla wenza izinto uzosho ukuthi mina angeke ngikwazi ukulala ngedwa ngoJuly kabantu. Isibani sakho senawo amafutha na? Kodwa ngiyakhumbula abangcwele basezulwini bathi mayefika umyeni wathola lezi kade zilindile ey'nhlanu wasefika evala umnyango lezi zisaphuthuma ukufuna amafutha phakathi kobusuku ziyowathola kuyiphi ishophu ebusuku. Kodwa zathi zibuya umyeni wayesevulile wavala nalezi ebezilindile. Kunjalo Nkosi ezinomhlaba kunjalo namhlanje ePhalamende ufikile umyeni. Silindile yini? Ngabe ibani zethu zigcwele yini zinawo yini amafutha? Bangcwele basezulwini zathi mayifika le ntombi kumyeni zingqongqoza zithi Nkosi sivulele. Waphendula wathi niphumaphi? Ngiqinisile ngithi kina nginazi. Okungenzeka yini senihlale wonke lamaviki emhlanganweni kodwa ngithi mangibuya ngingaphethe lutho ngoba bebethi bevuka abantu bakaNkulunkulu ngo4 beyasebenza mina ngibe ngilele ngikhona ngithi kuyabanda bephinde behambe ngo9 baye emthandazweni kaJehova bayothi vuka nathi ngisale dokodweni noma ngiphume ngene amadokodo ngihambe ngibatshela indaba. Kungabe wena uyothi mayefika umyeni engene nawe yini ekhosombeni emthimbeni? Bangcwele basezulwini ithema ngabe ikhuluma lencwadi ngakhumbula lo mama owahamba becela abantwana bebabili bafika becela abantwana enkosini bahlala emhlanganweni kodwa lona omunye wayenento yokuthi mina ngiyayazi into engiyiphumela ekhaya ngiyakwazi engizelelana ngizofuna lo mntwana. Bangcwele basezulwini asifani khona okwake wakhuluma sizwe emhlanganweni wathi khona emhlanganweni ngoba enemali kodwa khona emhlanganweni ngoba elahla usizi lwakhe khona emhlanganweni ngoba eyoconnecta noNkulunkulu wakhe. Bangcwele basezulwini kwahamba isikhathi labo mama wathi mawuphela umhlangano babuyela emakhaya uthe ebona lomunye wayemumatha lomunye akasatholi lutho yena wathi mayebona inyanga ziyahamba wabuyela enkosini wathi Nkosi safika lana sibabili sizocela abantwana kodwa manje nithi ngiyabheka lengangihambe naye usemumethe mina Nkosi kusaphela. Yathi Nkosi yebo mntanami kunjalo nafika ngizofuna abantwana kodwa ngathi mangifika eDokotela
zayo zasemhlabeni. Usekhohliwe ukuthi konje ubeyimthandazweni nje noma ubeyonikela ubeyothina enkosini. Akasayilindi futhi lento akade ehambele enkosini. Kodwa manje yena useshiswa yilezi indaba zokuthi uzwileni ukuthi usibani wenzeni, usibani wenzeni. Ngabe leso sibani sisenawo yini amafutha? Bangcwele basezulwini siyazibongela kwenzekile saze safika nakubheka bezayo sayibona inkosi inhle inkosi yesu nomhlaba. Inkosi busenizwe. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Bantwana benkosi, siyabonga ithuba esiliphiwe ezulwini lokubabaza ubuNkulunkulu ekade sikubo. Bantwana benkosi, kade imoto ziye kubo egarage ziyolungiswa besiyophanel beat abantwana benkosi. Kuthiwa ngelinye ilanga khona omunye umntwana wayekade njalo ejwayele ukuthi aye enkosini ilanga, waze nenkosi ilanga iye kuye, kodwa waseyabaleka uyocasha. Inkosi ilanga yayisiyamthola kodwa engatshelanga umuntu ukuthi uye kuphi. Usiyabuza ke uthi awu baba ungithole kanjani? Uthi ke lo baba ithi inkosi enkulu yasezulwini ilanga lamalanga ithi cha, wena njalo umuthandaza usukudala indlela yokuthi mina nawe sixhumane futhi sazane. Sisenkonzweni ke enkulu ke bantwana benkosi yeSabatha, siyambonga uNkulunkulu wethu. Ngiyafisa ke inkosi yezulu nomhlaba ukuthi nami namhlanje ngithi nje ngeqiniso lami ngiyabambelela onyazini olukhulu asezulwini. Ngibonile shembo ingcwele ukuthi uNkulunkulu. Ngizoyibongela ke bantwana benkosi ilokho kungiphakamisa kakhulu. Ngizobonga indlozi usanda nezo. Umntanami kuthe ngoJuni waba sengozini yemoto. Bantwana benkosi, ngiyacela ushembu unyazi lwezulu luze lwenzele isanda nezinto enhle. Bantwana benkosi, ngihleli noNkulunkulu. Yaphuma abantwana benkosi ingelosi yenza imangaliso yayobaphephisa. Umntwana wami wayehleli ngemuva emotweni twin cab, wayehleli ngemuva kodwa wajomba waya phambili phakathi ka driver nepassenger kanti ukhulelwe. Bantwana benkosi, into eyenzeka lapho wahamba waye esibhedlela. Mabefika esibhedlela bathi umntwana uyishintshile iposition, akasabhekile endaweni angabe ubheke kuyona, uhleli kabi. Bantwana benkosi, ngiyambonga uNkulunkulu omkhulu. Indlozi usanda nezwe yenza umsebenzi bantwana basezulwini. Izolo ngoLwesihlanu ubethola lowo mntwana. Ngiyambonga uNkulunkulu omkhulu wasephakameni ngoba bathe udokotela kumele kuphuthunywe akhishwe ngoba akafuni ukubheka ezantsi. Selokhu wathinteka ngesikhathi sengozi wayesebheke eceleni. Kodwa ushembe wethu unyazi lwezulu luthe kuJulayi bantwana benkosi akekho umuntu ozophuma engasiphethe isibusiso. Siyafisa abantwana benkosi ukuthi lesi sibusiso ebesehla ezulwini sehla phambi kaNkulunkulu. Ebebesehleli vala umhlangano babona imangaliso, bebona uNkulunkulu ehla ethempelini enza umsebenzi. Ngiyacela bazali abantwana benkosi ukuthi lesi sibusiso sisibambe ngezandla zombili. Abanye bebengayile kuJehova kodwa mase bebona umuntu ophuma emhlanganweni yena siyehla isibusiso ethempelini. Njengamanje
bathi lithi izwi lasezulwini abantwana basezulwini ababonge uNkulunkulu akade ekhona kuJuly. Sesifikile ke emzini engcwele waseSandaneso sizohlangabeza isibusiso bantwana benkosi. Siyacela ukuthi leso sibusiso nokade engekho kodwa mase lishilo izwi lasezulwini lathi akungabi khona umuntu ozophuma engaphethe lutho. Lokho besikudinga emakhaya lokho kusihluphile hleze sibona izinto zethu ingahlangani kodwa ngoba sesibuya kuJuly abagqotshwa bethu bavela kuNkulunkulu leso sibusiso asisitape kubona ngoba kade beyohlalela thina kukho konke besikhona nebesikuthwele sikuthukulule kubo. Namhlanje umkhokheli uthi bonke kade besemhlanganweni babuye nesibusiso. Sifela Nkosi isibusiso simile kithi simile nakubantwana bethu. Khona isonto isabatha kade lina ngalo ngohlobo olumangathisayo bantwana benkosi isabatha landulela ukuvala. Kwakungelula ngisho ukuphuma edokodweni kodwa ngase ngithi enhlizweni yami Shembe hleze usuku lethu lokulotshwa lolu saphuma abantwana benkosi saya phambi kaNkulunkulu. Kwangavumeka kuba usukume uma ngabe usuhlalile ngoba kwakubanda laze lathi izwi lasezulwini sheshisani bagqotshwa abantu bayagodola bazongena ngomkhuhlane. uThixo wethu esithanda siyacela abantwana benkosi masesifikile phambi kaNkulunkulu emzini engcwele waseSandaneso namanje isibusiso esesezulwini engabibikho umuntu ozohamba engaphethe lutho ngoba sesehlile isibusiso unyazi lwezulu lusikhiphile livala umhlangano nathi sesiguqile emzini waseSandaneso. Siyacela uShembe asemukelise ngamunye ukweswela kwenhliziyo ukwesela kwenyama kodwa namhlanje uShembe asemukelise sonke njengokudinga nokuswela kwethu. Ngiyayibongela endlozini enkulu yesabatha ukho konke uShembe omuhle ukuthi asenzela khona. Mase ngiguqile abantwana benkosi ngicelela uDana Ndlovu bantwana benkosi usesibhedlela inyanga yesihlanu le. Ngiyamcelela abantwana benkosi ukuthi uma ngabe sesiguqa uShembe unyazi lwezulu buyela umkhiphe lesa sibhedlela akhiphe nalezo ifonya ayifakile ngoba kube sekufika udokotela wodokotela uThixo woThixo unyazo olukhulu asezulwini. Nkosi ibusisa bezulu. Amen. Ngiyabingelela bancane. Uthi mina unyazi uma unamahloni nami sengizokushiya. Ngithi mina ngivuka ngiyathuka ngoba uyasenzela izinto ezinhle bese siba namahloni okukhuluma ngaye. Ngile ngesabatha lokuqala ebuhleni ngayizwa inkosazana ikhuluma isho ukuthi kwakunomakhelwane wakubo ongekhonza engaseNazaretha. Mayingasile eNazaretha kwafika insuku zokuthi ahambe emhlabeni. Mayihamba emhlabeni inkosi amakhosi yambuyisa emhlabeni. Mayibuya lo baba wakhuluma wathi ngibone unyazi uthe angibuye leyo ngilanda ngesikhathi sakhe. Ngesikhathi ubaba loyo wayeyinyanga nje isiza abantu. Ngithi nakithi kwaNdaba wangena umqalwendlela wafica ugogo uMathusi. Mayifica ugogo uMathusi uthi ugogo uMathusi kumyeni wakhe omkhulu kimi, baba nansi inceko yenkosi ngaphandle. Uthi umkhulu ungenise ngaphakathi. Uthi sengenile umkhulu uthi umbaba umqabendlela bengicela amanzi. Uthi ugogo asukuma ugogo nebhikili aletha amanzi, kwelinye ibhikili aletha umdomo. Iphuzi inkosi amakhosi
yashiya isibusiso kwaNdaba engazi ukuthi sasingazi ukuthi emhlabeni mhlawumbe sasilethele ukuphila noma sasilethele ukwenzana. Ngenhlanhla ugogo Mathusi wazivula indlela ngoba iqalile sasilethela ngezona. Siyabonga ugogo Mathusi. Uthi inkosi yamakhosi masihamba ethi kuleli khaya ngiyoshiya amanzi angasophinde ome kuleli khaya. Nangempela simonile uNyazi lwezulu uma ingena ngoba umqalo wendlela washo wathi ngiyobuya isithombe ngiyobuya kuleli khaya isithombe semali siyobe sekuwumuntu omnyama kusona. Wangena nangempela ke uNyazi lwezulu like langena kuningi kamenzele kona inkosi yamakhosi ngoba nami ngathola ukuthi kuningi angivikele kona. Ungena kwami futhi eNazaretha mina angenanga ngomngane angizwanga futhi umuntu wathi ozobona wozovakasha. Mina inkosi yamakhosi ayifikela kumina ikhathe eningi ngingazi ukuthi uthubani lo egqekwe ijazi elimhlophe ephethe imboko wayehamba nomuntu owayegqoke ingubo emhlophe kodwa la ngenzansi nomthungo omnyama ngingazi ukuthi ubani loyo. Kodwa ngathi sengifika ngabona ukufika kwami ngangingazi mina ukuthi ngizothi uma ngifika la kwenziwa njani ngoba ngangingakaze ngize ngivakashe. Ngathola mina umama wakaButhelezi omama Thembu ngokugqoka ngimbona nje ngangingapha edolobheni ngimbona egqokile uma egqokile ngambona ukuthi iNazaretha leli ngambuza ngathi nikhonzelaphi wangilayela la eDorpington ukufika kwami kodwa ngeze sengigqokile ngoba ngahamba ngayibuhleni ngafika ngakhetha inkosi khona ebuhleni. BaNazaretha okuningi engenzelwe uNyazi la ngisindise entweni eningi futhi uNyazi kuwona konke uthe egcineni wangenzela into engeke ngazi ukuthi kuyini. Sidlulele umama ngoJuni nge-8 kuwo lo nyaka. uNyazi into enefikile la yenza lathumela abafundisi balo umama bengaseNazaretha. iNazaretha bekuyimi ngedwa ekhaya. Malifika laletha igrosa yomncwabo engeke ngazi ukuthi grosa yomncwabo oshukela abahamba bawu4 rice 4 istambu 4 amafutha 4 amazama angazi nje igrosa laphinde laletha u10,000 ngaphezulu kwalokho. Lithumela abafundisi balo ukuthi balethe babesuka ebuhleni. Bathi mabefika bathi sithunywa ubaba kodwa ubaba uthe sishiye izwi lokuthi umama uhambe kahle indlela yakhe ikhanyile uzothi mase niqede ukwenza konke uzobuya ekhaya azobheka ikhaya lakhe. Ngangcwele enkwenzele uNyazi angazi ngisukuma nje nokubabaza ukuthi uNkulunkulu wabo bonke abantu abangakhonzi abakhonzayo singathi ngoba sigqokile ingubo emhlophe bese sithi uNyazi uthanda thina sonke. Umama limngcwabile uNyazi laphinde lathumela isimane esikhulu lathumela abafundisi balo ukuthi bazomfihla umama wahlangana umndeni abafundisi behleli babuzana umndeni ukuthi senze njani ngoba njengoba umama ezobekwa amaNazaretha akakwazi uhamba ngebhokisi. Umndeni washo wona ngangiya ngaphakathi enhlizweni ngathi vele bengisamele icala ukuthi uma bemfihla ngebhokisi kumele ngiyomkhipha kodwa uNyazi la hambela phambili. Umama wafihla ngendlela uMnazaretha ngohlaka wangena umkhokheli uMancwane ezemndenini ngoba umndeni awazi lutho. Wafika wabuzwa wathi nimgqokise kanjani. Bamchazela umama thema bemchazela umama wathi umama hayi akahambi kanje kalani phansi umhambiseni kanje ngithi ngiyabonga uNyazi ngoba ngabe ngisasole nesikweleti kumanje sokuthi umama wafihla ngebhokisi. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Nkosi busise nizwini. Silabelela 22.
Anginje tawe bawa Iwa
Asibonge sonke.